Langutaka remixero mganalo ne FM ko inongo tumela te bila ura kumembiri na kwamkela mixero me ko longa ngisala stage le surko e kan tleka no skara na motla e rabo mbiri sikro ma kumembiri mone ra ngwetele ya mauri le mrama ketibiri ma kumembiri ingwe nikalanga pet matebola ingwana smato jimo changa mashingirta no chaja na makona la wandandatsi intaka wena tri ne la studio 13 polo kwana ko ngoro ko Afrika o Vulavula umerso tinye ko mukan shibambo Premier Ashfura kulisha Limpopo bali kusimekeni pfumba leri batisisako leswaku bantshwala bangana malembe ya 10 ku Afrika kama malembe ya 14 base ba pfumeleriwile kuna bo banga ba tilangela ba isa katla ba sautisiwa indlela le loko arkat makata ku sautisa kuna swivulavula mbatwili MAC ba ka ba bulana Matilda la komishani ba hetela ba tsemeka kambe eta bulana bona swesnyana ya afu kuphela ura 12 i maka yele ya byala natmaka tati vaccine ku kahle iloko kha kuyiwa kwi indlela yale okay sautiso luwa ubula yini kokolaka yini tariba aki ku ri na vanhu lava va nga laviki ku sautisiwa hi ndlela leyo nako sweswi mina nga tshama laha ni nge titani loko no lava ku sautisiwa ni vuyeriwa hi yini tanga loko a ku ri ku miri leswi ni nga sautisiwa ni tshikeni ni tiyela ni ya vona mhaka swaloso na swin'wana swo kumbexana swi ta hi pfuna a ni tivi timhaka leti nga ta va kha hi bula hi tona hi ndlela yaleyo mingisero mganalo ne FM hi sungula ni bula na va African National Congress hi langutaka timhaka letiya ta ku va ku langutiwe ka timhaka ta ti-list ko swi tikova ku ri na ku vilela ko karhi loko hetela ku va koho loko swi ta ka timhaka ta ti-list leti ti langutiweke ta swirho leswi nga ta va va yimela ku langwa loko nhlawulo wu tshika wu rhurheriwile hi siku leri ra 27 ra n'hweti leya ya Nhlangula na n'waka kasi ke lava va Food and Drug Administration FDA va hetelele va ku haikho se ya tiyisisa leswaku Pfizer yi pfumeleriwile yi nyikiwe mpfumelelo wa ku yi nga tirhisiwa tanihi murhi wa nsawutiso hi ndlela yaleyo swi vula ku ri yini a ka ha ri na ku kanakana se yi nyikiwe mpfumelelo ku fana na ti-vaccine letin'wana hi ti tivaka ta ti-polio ta yiniyini leti hetelaka ti tirhisiwa ti va ku ti nyikiwe mpfumelelo hi ndlela yaleyo i va United States Food and Drug Administration FDA lava va nga nyika mpfumelelo swi pfule timhaka ta ku veri masocha ya tiko leri hinkwawo ya ku tlula kwalomu ya ka 1.5 wa mamiliyoni ya ta sindziseka ku va ya sautisiwa ka ha ri hava ku hayi mani sautisiwa hikuva hi se va na vumbhoni bya vuxokoxoko bya ku murhi lowu kumbe nsawutiso lowu wu ta hetelela wu hi vuyerisa tlhandla kambirhi ku tlhela ku va na timhaka letiya ta ku swi tlhela swi famba swi ya fika na le ka timhaka letiya ti khumbaka ngopfu timhaka ta vanhu lava va ku na ku kanakana loko swi ta ka timhaka ta nsawutiso hi ndlela yoleyo seke swi nga leswi swo vula ntsena mingisero wa mina ku ri a hi yeneni mahlweni hi sawutisiwa hina hi kanakanaku a hi vutiseni hi kota ku dyondzeka hi tiva ku hi kanakana yini leswaku hi ta va na vutivi hi ndlela leyo ku na van'wana va nga twa nomboro ya budyavu tolo ne yimani swi vula sweswi ku n'wina mi nga twa nomboro ya budyavu swi kahle ku mba mi yi twisa sweswo nomboro ya budyavu kambe lexi a hi ta tsakela ngopfu xo i ku loko mi kume nomboro ya budyavu hi ndlela yeleyo loko mi va foneleni hi nkarhi wa ntirho mi nga va foneli navusiku mi nga va foneli navusiku va foneli nkarhi wa ntirho kusukusela awara ya 8 ku fika awara ya 4 ni nhlekani hi yo nkarhi wa ntirho loko mi va fonela ku tlula kwalano se ha ma ha lavi swona leswi va tirhaka swona mi lava swin'wana sweswi mi swi lava ku mi nge swi kumi ma va mhaka kona se loko mi va fonela a xikarhi ka 5 na madyambu na kumbexana na 7 na mixo a mi lavi bona se mi nga va fonini loko se mi va fonela nkarhi wa se vo va kavanyeta ndlela leyo ni poyelana hi lava vo va fonela va ku i khale ni nga se ku vona ni twi leswi hayi khona a mi twi ni tlhele ku hayi mi yisa hansi mani i khale ni nga ri na namba sweswo a hi ringeteni ku tirhisa nomboro leyi ku ndlela ku vanhu lava kota ku hi pfuna ku ya mahlweni hi ndlela leyi hi pfuneka mingiseri wa mehe loko ra ku Afrika wa Vulavula ka Mganalo na FM makomba ndlela mane hetisela hi leyi a hi kume xiviko kusuka ka sisungwana kusuka la Mondo Corp a vulerisa hi timhaka ta protection order hi vulavula na vona va xiphorisa xa ka Sikusese va kombisa ku va va ri henhleni ka mhaka ya koho yaleyo ya ku va landzelela munhu loyi a va rhuketela ku na ku ri kumba un'wana rhuketela mkhegulu laha ka Sikusese laha siku rin'wana na rin'wana loko a pfuka ya magedeni a rhuketela se ve ri haikho va le ka yona a ni kha ni bula na vona sweswinyana khale va yime hi milenge se na ku pfumela ku n'wina mi khumbekaka haikho
na nkulukumba loyi a rhukatelaka ni nge he vuli vito ra yena a nikiwe na vito ra yena ku ni vulavula hi vito ra yena la ni nge he vuli vito ra yena hi ku fika sweswi se mu ehleketeleriwa se loko a nga se ya ti vona sa khoto a ni nga ha vuli vito ra yena hi ku se swi tikomba se a khala va ku khomiwa kunene hi matikhomelo ya yena hi ndlela yoleyo 13 minutes ku bile awara ya 12 015 tirhisa mathevula dp@sabc.co.za Afrika munghana i Twitter handle hinkwaswo sweswo hi leswi hi fambaka hi swona yingisero munghana Lone FM loko katisela nongonoko Afrika wa vulavula hi ndlela yoleyo wa wena a wu hetisekangi ehandle ka Afrika wa vulavula na khalanga phet mathebula sweswo yingisero munghana Lone FM mankomba ndlela ntirhi la ku bula na nkulukumba Pule Mabe va vulavulela vandla ra African National Congress la ku langutaka timhaka toleto hi nkarhi lowu nga hetiki mbirhi kambe ke swin'wana swa koho leswi nga koma yingisero munghana Lone FM timhaka ta nsawutiso u ri yini we hi timhaka toleto kumbexana hi nga pfa hi twa we hi ndlela leyi na leswi MEC Dr Poppy Ramathuba hi ta tlhela hi bula na vona sweswi nyana u nga ri khale hafu ku bile awara ya 12 hi anamisa miehleketo kusuka kwalaha ka timhaka ta ku i ntiyiso ku no vaccine no alcohol kumbe vanhu mo va mi kha mi swi languta hi tihlo rin'wana nako i ntiyiso ke ku loko wa heta ku tlhaviwa a wu fanelanga u nwa byala ku nga se hela 72 wa tiawara hi ndlela leyo se swin'wana swa kumbexana nga ta swi nako ku vilela loko u nga koka byala hileswaku leswaku byala bya laviwa byala kambe i mhaka leyi kumbexana hi nga lavaka ku twa yoho ka wehe mingisero munghana FM na timhaka leti ni nga mi vutisa tolo a mi nikangi nhlamulo n'wina mi nga swirho swa vandla ra African National Congress hikokwalaho ka yini mi ta teka xiboho xa ku va mi macha kahle i ncini leswi nga fambiku kahle ku ya hi n'wehe leswi hetelaka swi endlaku mi nga tsakisiwi hi ti-list leti ti hetelelaka ti humesiwa hi ndlela yaleyo nakoho loko mi nga tsakisiwi hi toho hikokwalaho ka yini swi za swi mi fikisa la mi machaka a mi koti ku mi nga swi ololoxa timhaka leti ma ha ri kwale kaya mi nga machangi mi pfalela na hina hi nga weli ku helo ka swi swa n'wehe swa ANC ke hi le ka 015 hi ndlela leyo swi ta kota ku va hi kota ku twa n'wangulo wa wehe eka mhaka yoleyo loko a yimele lava ya vambirhi hi ngete hi ta bula na vona mani hi sungula hi twa lomu yingiseri enhlekani mi amukereli ka munghana Lone FM epfokeni minjhani kahle loko hi ta ka timhaka ta vaccine ko va na vanhu lava kokelaka a tlhela ni vulavula from experience hinkwaswo bumabumelelo leswi va swi vulavulaka hi nga tivi kumbexana swo swi ya hi ku tiya ka miri wa munhu na hi mhaka ku a ni ve ri na yona loko yi fikile corona emirini wa munhu swi ya hi matiyelo ma yena but loko ku ri keni a va swi tiva ku ve ri hayi a wuni na xona xihoko loko wa heta ku teka vaccine endzhaku ka tiawara to karhi nto van'wana va karhi va ku hayi wo tanihile Queen of Limpopo disco i tlhavini tolo a tlhela a nghena xitejini na i tlhavini tlhela a ba mukapa hi tsongi nchumu se hi yisa ku yini a ku yi ka tlhaviwa ematikweni man'wana sweswi va sungule unfortunately na hi tirhela airport la nyangweni wa swona boheka hi ku sa Afrika leswo swa ku loko nga tlhavangi swiri a wa tshama wu tintseveni and it will no way no pain gina swi vona hayi better ya tiyela kona but I vona the difference honestly stuff ya na hinkwaxo a hi vonangi nchumu xo biha so ya mahlweni a ku yi ka tlhaviwa se mi vula ku yini n'wina mi ringanyeta ku a hi fanele hi fika ka xiyimo lexiya xa ku hi ku swa boha hayi swi nga bohi na la ku tlhava i nga hi mara kandzeni tixopeni ta hina hi nga na job ni vula so chitani na stadium xavi thikithi a nga xaviseriwi thikithi loko improve ya ku i tlhavile vaccine kambe xihlawuhlawu ke xi tisa hi yini a ni a hi xihlawuhlawu ka sweswo a hi xihlawuhlawu guthata i na lunghelo ra ku ya kumbe i nga hi se swi rinele hi fika kwala ka ku a stadium se ku pfariwile no kombisa stadium ku i ntirho lowu hi nga wu yimelela swinene ngopfu kahle no ni kombisa ngopfu yona no vula ku ni katsakanya xikan'we mara ni tirhisa stadium for administration a ku nga yiwi a stadium nga xava ticket nga karhati tihlophi ti ta hi karhata le hi hungasa kona loko i ri hava na kwaleni ya mabyaleni vaxavi va mabyala hi humesa tikiti hi ku nyika phela hi ko ndhawu leyi ku nga na ku famba vuvabyi lebyi hi ku hatlisa na metweni nga ngheni ti-restaurant ta hina loko ku ri hava hi nga xavi
se mi ta swi vona ku hi sungula ku twisisa ku swi na nkoka ku fikela kwihi a ni ndlela ta ku ku hungaseni na me twele bot so bumabumeli leswi swi vulavula ku hinkwaswo leswi hayi ku vulavula ntiyiso a ni pfumeli na me twele vana lava nga kokele ntlhelo ku phusha kumbe yona a ni ku na lava nga na ti-agenda ta vona kwala hansi ka swona hinkwaswo sweswi swa kumbe va na ku phusha tona ti-agenda to tapa other than that a ku phusha ku kuliwa tlhaveni na me twele bot amen mhaka leyi va taka na yona miri yin'we a hi mutweneni le ka 015 un'wana na un'wana munhu na mfanelo ya ku endla leswi na leswiya kambe timfanelo ta pimiwa ni na sweswi na mfanelo ya stadium kambe ni pfaleriwile anihi ni na mfanelo ya ku ti jikajikela na hi ma 1 na vusiku ni pfaleriwile anihi mazwa mani twa loyi nhlekani aye botet minjani hi pfukile minjhani hi pfukile khensa swinene mi ni bela riqingho mi ri yin'we hina hi vona ku ni tsundzuka nkarhi lowu loko president va vulavula botet ne va kombise ku a ku na munhu a nga ta fosteriwa ku va a vaccinate yes se loko va ku swo havula a swi nge kumeki loko i nga vaccinatangi swi vula ku se va hi fostela swi twisisi ku swi fana swi ndlisa ku yini a ni swi twisisi ku loko mi ku va mi fostela mi vula njhani ma mi fostela hi ndlela yila hi mhaka ya ku hi ta boheka ku ya vaccinatiwa hi xihi nga swi lavi ku hi nga ta tsoneka bodlelo kambe ma swi tiva ku loko xitsongwatsongwana xi tlakukile tinhlayahlayi ti ye henhla byala bya pfariwa hi swi tiva ngopfu se mi ri yini hi swona n'wena bothete loko ni nge endli xihoxo va kombise timhaka ta ku vaccine a yi vuli ku xitsongwatsongwana xi nge khomi kambe yi vulavula ku yi nga tiyisa masocha ya ku lwisana xitsongwatsongwana ku a ni tivi kumbe mi swi vulela ku swi ta kota ku fikelela swin'wana kambe leswi swi nga ko i ku swi vula ntsene ku loko u vaccinatiwile u hunguta ku i nga tikuma kumbexana i vabye swinene hikuva i ri na xitsongwatsongwana xa covid kumbe u hetelela u lova swi hunguta sweswo se mara lexi salaka bothete i mhaka ya ku i ta va i ri na yona covid so mina a ni fanele va famba hi rero ra president ra ku va nga fosteli vanhu hi ku loko i ku i ta tsona munhu xo karhi loko a nga vaccinatiwangi swi vula ku va n'wi fostela ku famba vaccinatiwa ku i ta kuma lexiwani a ni ngo loko tinhlayo ti ye henhla bya pfariwa sweswi byi xavisiwa ku fika hi ra vumune a mi swi tivi ni swi tiva kahle ngopfu se hi mhaka ya ku tinhlayo ti le henhla se hi lava ku hunguta tinhlayo leti sweswiwa se loko hi hunguta tinhlayo letiwani swin'wana swa leswi hungutaka hi sweswo swa ku va mi sawutisiwile hayi a ri bothete ka tika na mi twa la mi taka hi kona ni mi twa kahle muyingiseri wa mina kambe no tsakisa hikuva hi kha hi njhekanjhekisana hi kota ku va hi pfuna hi anamisa miehleketo nhlekani mi amukerile ka munghana lonene ni pfuke maxa hi pfukile njhani muyingiseri hi pfukile vilankulu ka milamula xikongomelo xikongomela into botpita a ni tivi kumxa i nga ri n'wina mi rivela ani ni twa muku i vilankulu twana xikongomelo a hi nduma wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka Afrika wa vulavula emaji phela tatana kwala a nga khudzela tona vurhongo u fanele a swi tiva ku hina vana va yena ha hanya no ntiyiso xikongomelo ya mani ku before papa Pule va ta va nghena wa xi ka mhaka ya ANC ku na ti-issue ka vadi leyi nga ka yona la Krugersdorp ku na problem ya so ku dispute within skanani va hlawuriwa va lavaya ku mele from ti-nominations hi yo problem leyi creata ku ti-problem haxa from ka ti-nominations a ku landzeleliwi ti-guidelines ANC yi na ti-guidelines loko fanele ku nominatiwa ti-candidate letiwana so a ku landzeleliwi guideline yo sungula maxa ku fanele ku va na voters roll leyi nga kona vanhu hinkwavo lava fanele ku va electa va fanele va va within that area va ri ndzeni ka voters roll a yi easy fanyisikanani so maxi ku endliwa ti-shortcut ku tekiwa ti-shortcut ku hayeriwa na vanhu tivotara u kuma ku no vanhu lava nga nghena laha hinkwavo tala u kuma ku a hinkwavo lava nga ka voters roll so ku na ti-guidelines deployi leyi fanele ku yi deployiwa yi ta fika yi rana the whole thing maxi yi sungula yi hlaya minawu ku fanele ku endliwa yini ko tala kuma ku yin'wana wa nawu lowu endliwaka maxi swilo leswi fanele swi publiciziwa in the area ku ta va ku ri na ti-nomination ku endliwa swa swona in a proper way ku muakatiko un'wana na un'wana from within that area a yi tiva mhaka leyi a ku hayariwa vanhu ku hi ku vilankulu u lava ku voteriwa na swin'wana na swin'wana se maxi swi create ti-problem to tiya ku people are so hungry
ni vulavula sweswi nga kona ka ward leyi nga ka yona masi ku dispute win vanhu lava va nga nominatiwa ku na a dispute that was launched leyi fanele ku yingiseriwa because now the guidelines ta ku fanele ku endliwa yini before ku nominatiwa from the nomination before the election it is that ngirita ina okuma ku akulandeleliwanga swinawana swa ku fanele ku endliwa so lava nga thariya va swi lona ivi va kwa swi fana na game mashi loko mo fika mi nghenisa player la a nga kuma yellow card a wu tshika ntlangu wu famba mara hi lonja complaining ntlangu wu se sungula ku hi nga kumeki hi lumbetiwa ku hi dyiwini se ku na problem so ku munhu loyi deployile nga fika yi rhumeleliwa yi swi tiva ku no ku na launch ku na complaint leyi nga endliwa ku swilo leswiwani a swi endliwangi hi nani hi nkarhi so hi swona swilo leswi mi vona ku va na ti-problem lomu kun'wana na kun'wana mwaxi vanhu va le ku voyavoyeni ka tilayini kule kwini i nkama wo dya ka ANC generally hi yo problem leyi nga kona so ku vula ntiyiso milawu a yi landzeleliwi nemetweni Khetseni botpet 015-297-1855 dakale xikongomelo a hi nduma wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka Afrika wa vulavula sweswo mingisiro mukela lona FM 23 timinete ntsena ku bila wara ya 12 uyingisela nongonoko Afrika wa vulavula ka munghana lonene FM komba ndlela yimani amukela mbulavuleri wa vandla ra African National Congress tatana Pule Mabe hi bula na vona kahle kana sikurana tatana Mabe inhlekani mi amukeleli ka munghana lonene FM inhleka na isheweta va ingiseri va mgana lonene Pule kuna swivulavula swa timhaka ta mahlawulele ya swirho swa n'we ku va yimela ku langwa ku va ti-candidates ka local government elections kahle ti-problems ti le kwihi Pule well i ku yi nga sunguli hi ti-problems maybe hi sungula hi ku vulavula hi ti-processes ta hina laha kaya ka African National Congress hi vhiki leri nga yinda hi Saturday and Sunday a hi ri na extended special national executive committee meeting ya hina ya African National Congress laha yi nga vitana vurhangeri bya ti-province bya ti-leagues na vurhangeri bya alliance na committee ya electoral committee leyi rhangelaka hi kulukumba Kgalema Motlanthe ikayivita na ti-PLCs ti-list committee ta ku huma ka ti-province ta ku hambana ikayivita na lava a va ri ka regional vetting and interviewing panel yi kuma na ti-reports ta ku huma ka ti-province because ti-province na to ti ve na ti-extended meeting ku ri va ta kota ku endorsa ti-list leti taku ku ri hi ti kamba ku ri hi make sure ku ri ti-list ta ma-councilor tiko hinkwavo ti followe ti-guidelines leti nga vekiwa hi African National Congress ti-guidelines to fana na ku va na 50-50 representation ya vavasati as well ku va na youth ku va na vanhu va disability ku kota ku retainiwa van'wani ka timasipala tana na ku ri hi ta kota na ku i ka yi reordera to make sure ku ri lava va ku ri va meeta criteria leyi lavaka ka African National Congress va ka safe zone ya ku ri va ta kota ku hlawuriwa so la a ku ri na ti-disputes se ni tlhelela ka question ya n'wena la a ku ri na ti-disputes what we then did hi ku make sure ku ri ti-committee leti nga hlawuriwa ku ri ti kambana na ti-disputes to hambana na to ti endla va endla ntirho wa voho so that we could be able to attend to those so hi kume na report ku ri a ku ve na so a hi vulavulise hi Limpopo ku ta okay hi ve na ti-disputes so many disputes Amopani and Amopani the dispute leti a to huma Giyani tai 7 or tai 6 atuma a Vulavula or tai 4 atuma a Maruleng or tai 3 atuma Letaba tin'wani atuma Dzanini so this is what ingatiyenza to make sure ku ri ka ti-5 municipalities ta ku ri ti koho Amopani to deal na the-problems leti and then hi ke maybe encourage ti-structures ku ri va va na ti-rerun ta ti-meeting letiya a hlawula vurhangeri bya ti-ward and then ku vonakala ku ri ku ve na ti-rerun and then ku vonakala ku ri ku ve na community meeting so that and then va ka va bula ku okay ku na 3 leyi nga hlawuriwa ka BGM
loko yi fika ka community meeting yoho ike i teka xiboho xa different from lexi a xi nga teka i-BGF ka situation ya tana swi vula ku ri xiboho lexi a xi nga tekiwa hi community meeting hi xoho ANC i ta famba ku na xoho swi vula ku ri loyi a nga hlawuriwa hi community hi yehe a ta ku yimeleni ka vanhu va ward yaleyo. And then if kuna challenge ya ku balance agenda in make sure ku ri balance leya u ngo achieve ka PR. So the PR councillors ibantu va ku fana na ku una the district mayor so aba hlawuriwi ka vurhangeri bya ti-wards most of the time. So ku ta va na list ya PR ya proportional representation u ka va na list ya ti-wards. It's possible ku ri vurhangeri bya region loko va ka va tshamini ka REC ya vo ya African National Congress va twana hi mavito lama va nominate mavito hi 2 a fanele ku ri a submitiwa ka PEC va nga ta hi vito say ra Daniel and Daniel u koka list mara u ka ward ta famba na ye through the very same process aka a subjectiwa to interviews. If the interviewing panel ultimately arrive ka determination ya ku ri no Daniel ita fanna ku ri atava mayor wa Dolopo, so Daniel utazuma that kind of a position. So that's what we're going to be doing even before if the election is in October. But you know what, ANC I join the application layer ya IEC ya ku support the recommendation by Judge Moseneke kuri tikatisiwa mahlwenyana the election ku nyika vanhu va tiko hinkwavo opportunity ya ku register na ku va participate, but also to allow our own self-saving frontline workers lava nga busy sweswi hi ku jepa va 999 ku ri na vo va ka va ya mahlweni hi ntirho wa ku lwisana na COVID-19 so that loko ti-election ti tshama hi ka hi tiva ku ri ti ta va free and fair, ku nga vi na ti-party titsanana ta ku ri ta fika ti complaina ku ri the way elections ti nga rana hi koho ti inyike ANC advantage yo kala more than other parties. We want the playing field to be leveled. Party 191 if kota ku ri if contesta fairly and free. I mean, una the party to one like party ya fanana hina ya African National Congress. The campaign ta hina they are door to door. Ivakela vanhu makaya, ifika itshama na vakokwani, ika ihlamusela ku ri manifesto wa hina u ri yini ka what for la lulekani ka ba bela ku ri no leswi ta ku si change la lulekani hi leswi na leswi. So because vakokwani va ku tshama alulekani va ku tshama amatiko xikayi va ku tshama agiyani va ri hava access ya ti-digital platform leti ti existaku ku fana na tindhawu ta vujoni va Cape Town 99. So a yi fanelanga ku ri hi va tsona ku ri va ta tiva ku ri ti-party leti va ta ku ti hlawula ti yimele yini. So ANC loko yi joyina this application a yi nga endleli yoho i ri yexe, a yi endlela vatshami va tiko hinkwavo, because we believe ku ri every South African wa ku ri una malembe a ku ringanela u fanele a va na opportunity ya ku decide ku ri u ta rhangela hi mani, especially at the what level, because hi laha ti-services ti nyikiwa koho ka vanhu. Intiyiso Botpule mhaka leyi mi taku na yona ya ku kombisa se loko mi languta xiyimo xa n'we tanihi vandla ku fika sweswi ni la ku ya ka ti-news headlines kambe ni nga siya koho xiyimo xa vandla ni vone van'wana va kha va macha va ta kwale tihofisini ta n'wina hi sonta. The status sweswi xi ri yini hi mhaka ya ti-list? You are comfortable with the list that you've got and you are ready for everything? Well, of course we are we compatible with the list leti na ko if kuna ti-concerns ta ku ri they are later proven to be valid, ita what we did in 2011. If akuna ku ri watsundzuka ku ri after 2011 local government elections ku ve na committee leya a yi rhangela hi Mani Nkosana Dlamini Zuma leyi nga produce report ya ku kombeta la a ku ri na ti-cases ta fraud or manipulation. Vurhangeri bya ANC vu nge hlweli ku ri ku va na rirhandzu ku va na ti-by-elections ka wadi yaleyo. So we are quite clear that it restore integrity na credibility ya the processes ta ANC ku ri vanhu in communities
va ta kota ku va na themba ka African National Congress. Status xa Professor Mkhoro xi ri yini sweswi? Well, ipumerini ku ri va ta chika ko va ku ri process ya ku alter ya ku lunghisa list especially ya le Northwest ita yendleka hi September vhiki leri taka because list nga temperiwa hiyo after anniversary. So the last time vurhangeri bya Northwest vu temporarily a ku ri September lemba leri nga hinda, so swi vula ku ri anniversary ku ta va ku ri September leyi sungulaka vhiki leri taka. So after vhiki leri taka ku ta va na process ya ku ya mahlweni ya ku swear in loyi ku ta va ku premier Bushi Mahape leyi. And then ize yi huma hi va ANC hi khensa Prof Mkhoro ku ri a veka ANC mahlweni na ku ri swiboho leswi nga teka African National Congress a xi amukela na ku ri u ta kota ku ri hi nkarhi lowu nga tshama u ta prepare the handover report so that loyi a taku a ta khandziya laha a nga famba koye a tiva ku ri hi yini leswi a ri ku swi endleni ene ku kwila ku fanele ku ri ku ta lunghisiwa kona. But Pule kesiri swinene nkarhi wa n'wina. Inkomo vulavuleri wa African National Congress ntema ku sesilili lava nga ku va kwata sesilili sorry. So mingisero mgaralo FM ta kuma mahungu hi misava awara ya 10 ikhomeli mingisero me swivuya swi nga fambi kahle la iviya tatana Mabe va hlwela ku fika se swi kavanyete sesilili sorry sesilili va ta hetisela nhloko mhaka ta mahungu laka awara va ta hi nyika mahungu hi awara ya 1 hi ndlela yo yeleyo. A hi twaneni ku MEC va ri yini timhaka leti ti fambelanaka na ntshamiseko kumbe timhaka leti ti fambelanaka na timhaka leti vengeri no vaccine no alcohol va swi basisa swi hetelela swi basa swo ku caca ku ya emahlweni hi ndlela leyo hi ta kota ku va hi swi twisisa kahle a va vula yini kumbe a va ku yini ku ya emahlweni. Mingiseri wa mgana lona FM kambe hi ta yisa emahlweni mingiseri wa me andaka leswi Afrika wa vulavula eka Munghana Lonene FM. ANC a yi tili kahle loko yi fanele yi privatize timayini hi mhaka ku ani vuli ku vanhu va pfumelelana na mina mara a yi endlile kahle hi mhaka ku loko swi ya ka government na mi byela tatantiwu munhu i ta huma na saka ra golidi kwayo a nga sechiwi hi mhaka kulukumba wa timinerali na yena u ta huma na rona a byela tigadi ta ku teka nsaka riri mi huma na rona mi nga sechiwi ni ta mi nyika sweswi swo nga tela ku a va sala ndzhaku loko va fikela va fanele va sechiwa ku va tshikeni mahungu ta va famba na mina. Xikongomelo a hi ndhuma Wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka Afrika wa vulavula. makumembirhi timinete ntsena yi nga se ba awara ya 13 yingisela nongona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi vulavula hi timhaka ta leswaku lava va Food and Drug Administration FDA va tivisisile leswaku ku ta va ka ku langutiwe ngopfungopfu ka timhaka leti ti fambelanaka na ku va ku pasisiwa Pfizer ku va yi tisiwa ximfumo ta tsundzuka ku ti-vaccine leti nga le ku tirhiseni sweswi ti lo pfumeleriwa ku va ti ku hangalaka ka xitsongwatsongwana xa COVID kambe ti va ti nga se fika la se va ti pfumelelaka ku se ti ta tirha ku ya ku yile ku fana na leti ti tirhaka sweswi ta va polio na swin'wana hi ndlela yaleyo kambe sweswi ni vulavulaka na wena va FDA ku nga Food and Drug Administration va teka xiboho xa ku Pfizer se yi lulamerile ku yi nga hetelela yi tirhisiwa ku ya ku yile ku lwisana na ximangala xa xitsongwatsongwana xa COVID-19 swi vula ku yini sweswo mingisero wa mina swi vula ku ntsena leswaku i xiyimo lexi hi vulavulaka hi xona xa leswaku se swi hetelela swi pfula xiyimo xi cinca hi ku hambanahambana ku ya mahlweni ndlela yeleyo kambe ta yisa mahlweni ndaka xikongomelo a hi ndhuma Wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka Afrika wa vulavula. leswaso mingisero Munghana Lonene FM khumenka timinete ntsena ku bile ku nga si ba awara yan'we hi lowu n'wana mingisero nhlekani Ihlekani man. minjhani papa Ikhona njani dithi? hi pfukile khensa swinene ku mi bela riqingho mi ri yini n'wana Ya, matiwa mina ndaba ukanetana na tatana Pule Mabe man. Mina nileka what 32 ya Cork municipality. So sungula mo ndintani ni ku mina skala yini. Ai leswi swa ku ti leshinga atirhise ayisona ade ka hina ayizangi ku va na leswi nga va fe. kambe loko ku nga vi fe hikokwalaho ka yini i ncini lexi endlaka ku kuma ku zanga ku va na lexi nga va fe Matiwa
va ku vile na tinghenelela kulukumba ngopfu ka councilor ku ri swilo swi nga tshamiseki ku va ku kha ku roba na timhaka ta vanhu lava a va electa kwalaya a swi chavisa ngopfu lero ku ze ku rhumeriwa na ti-dispute kambe ti-dispute teto va vuyi va ku ri a ti tshikisiwi sweswo a ku nge tlheleriwi ku ya votiwa a swi fanele ku votiwa ka leswi tindhawu tinharhu ta wa 32 hinkwako kolomo ka tinharhu i yin'we ntsena leyi nga famba kahle timbirhi a ti fambangi kahle kambe a ni veri hi 2011 loko ti nga fambangi kahle ku vuye ku tlhe ku cinciwa vanhu lava va hetelelaka va nga endlaku ti nga fambi kahle loko ku ri na fraud yi ta hetelela yi susiwa mara sweswiwani a ni ri sweswiwani leri a ti fanelangi ku ri electiwa ta tekiwa ti nga sweswi nga fambisa swona kambe a hi swona leswi nga swona haleno hi ku tolo a ni aka IEC aka malamulele un'wana wa IEC a fika ni hlamusela xitori hinkwaxo a ku sweswi a ku na ku ri ti-election ka ha ta tlhela ku ya hlawuriwa futhi ku tekiwa vona vanhu valava nga humesa sweswo va fanele va tekisiwa xiswona sweswo se swa chavisanyana namuntlha ntlheni ya hlangana wun'wanyana loyi a ku ri yena muyimela ku langwa ni n'wi vutisa a ni byela leswaku ri ku yi ta tekiwa xiboho xexo ku ri ku na vukungundzwani kumbe yini leri swi nga tekiwi swilo swo fana sweswo a swi vheli swi fambisa sweswo yalo a nga wina u winile xilo lexi nga ta endleka ntsena i ku balansa gender naswona ku to balansiwa gender ntsena ku ri a ku ri n'wansati wun'we against wanuna vambirhi kuve ku jutana loko vanhu mi jutana hi mhaka yini i ncini xi endlaku ku swi nga vi fair vanhu va kha va lava ku fikelela yini hi ta ku yini DP hi ta ku yini hi ku a ni ri hi vonela va rhanga sweswo ma vona ku fana na laha ni nga kona kwa 32 swilo swo fana na ti-regalia ta party a swi fanelangi ku va ti kha ti displayiwa a leswiwanini hi mukhanselara aka kwala ka voting station ma twisisi and ku na vanhu lava nga nyika swifana sweswo ku ri hi vona va lava ku tendzelaka swilo leswi lero swi leswi va khosanyana huwa kambe very fika swisiya se swa karatanyana maswona se mina leswi nga vuriwa hi tatana Pule Mabe ni swi ala 100% ala ka yena ku hava lexi nga famba handle ka voting station yin'we ntsena so mi la ku ndla yini ku ya mahlweni ku hava lexi nga ta xi endla sweswi ku a ni veri hi tekisa sweswi ti nga hi swona ti leswiwaneni u winile lo a nga wina ku ri na vutomi lebyi nga va kona byi chavisa ngopfu byo lebyi nga humelela haleno swinene ngopfu so leswi nga vuriwa hi mali ku ri swi vili free and fair kwalaho na ala sweswo ni ala 100% not 99% 100% na ala nemetweni bayitwa mhaka leyo nemetweni ba so ANC leswi va swi swona a hi swona ende swa swi swona swi endla ku ri ko fana kona ka wadeni ya ka yona swi nga endleka va luza nakuyi hi mhaka yini ya fraud leyi va endlaku i fraud leyi va endlaku sweswi mi nge pfumeleli swilo ku ri swi pasa ku ri hi ku swi le rivaleni ngopfu munhu un'wana na un'wana wa swi vona tiko hinkwaro ri swi vonile ku ri ku na vutsotsi lebyi nga endliwa la but ni switalo swi ya pfumelela ku ri munhu a pasa hi leswi a lava vula u ka mavonelo lama DP nemetweni bota hambileswi va ni tivaka ku ri mina mani award 32 hi le kwihi college xa vana ka college xa municipality wa 32 aka Minga Matiyani Joseph okay i wa 32 yaleyo nemetweni papa ya cancer swinene va vulavula hi ku swin'wana swi famba kahle n'wina mi ri yini ke na ku matiko ya lama hinkwayo ya ri yanharhu ya hetelela ya va wadi yin'we hi mhaka yini hi mhaka ku vanhu va ti tsariseli ku va va vhota ti tsariseleni mi va ka voters roll ya rixaka swi endla ku tiwadi ti tala swi endla ku mpimanyeto wa masipala wo ku inyana i mani twa loyi mingiseri ni hlekani kalanga mi njhani papa i pfukini ngova hi pfukini no va na problem mina ni kombela ku khomela ti-vaccine n'wina hayi n'wina loyi a ni kha ni mi hleketelela tolo okay mi ri yini hi yena hayi a lo bayizari wa mfuwo hi mina okay a ku ri mina ni swi ya ti-vaccine kalanga no va na problem yini loko mesesi no chava ku ya tlhava
loko ni vabya ni ya kwihi a tlhina exibedhlele lava va ni pfunaka le xibedhlele hi vona va hi byelaka a yini hi ya tlhava a ni swi twisisi ku problem ya why hi fanekele hi tlhava ku ya tlhava problem yi le kwihi ku ya hi mina no tlunga ku swi le ngati ya munhu mina vanhu lava ni kote na vona ene a ni ri ntirhweni ni kota na vona paleti ni ya ni ya tlhava ni tlhela ni tlhuveka na ntirho wa mina ni tlhela ni vuya ni tinwela byala bya mina a ni vona problem a swi ni nyikanga na problem mina masiku mangazi mi tlhaveriweni ni nga va ni ri na vo ma 3 weeks ni tlhavile mina ni vanga na no tlunga swi le ngati ya munhu mara loko hi kha hi tlhava ivi xitsongwatsongwana lexi kha xi khuphuka va pfala byala hi ta ku ri leyi he vanhu va helele ntirho he va hi pfalela byala swa ku va hi nyike tlhava va ra yena ya tlhava ku swi ta kota ku hungutana still loko nga tlhavi ive i vabya munhu i la ku tlhava kwale xibedhlele a landza va lava ya venge famba tlhava a alako a kheteke xikongomisa ku munhu a ala yini hikuva ku va ri ku swi hungutana i ku va ya tlhava ku va vanhu vo tala va vaccinate-wile yes exactly and still a hi slavi still hala ku tlhe susumetsana kwale mabyaleni kwala hi nga ku problem ekulukumba ra South Africa loko ku pfariwe byala i problem ekulukumba ngopfu a ni swi twisisi why hi leswi ni nga xi twisiseki ku vanhu lava nga ku hi kombeleni hi siku leri fikana loko ma languta vo doctor Tsotsi Mathuba mali lava ha veleni hi loko siku na siku loko ma lava ma va kuma va fika ku hi khutaza va yima va ya hala na hala a yi tshama muganga lowunene yi landza mali loyi nga nkumbi lavan'wani mavalava mi nga va kumi mara mali lava hambi nkarhi wihi na wihi mi le ku lwisaneni na swona ku vanhu a va yi va ya tlhava se problem i ku twa munhu un'wana a ku a nga ri na xona swona a nga tirhi swona munhu yaloye a hi dokodela munhu yaloye nga ku byeleka swa yeswo munhu yaloye a nga ku alerisa ku ya ku tlhaveni loko swo n'wi phakama i ta ya kwini a nge hi ka mina ni nga ta va ni n'wi byelekerile i ya kweleni ka dokodela ya luya a nge a nga vangayi lava va n'wi xitsotelaka a nge hi va hi tlhavile na vo tani va ku tlhelela siku na siku ni nga ya na problem loko xi kumi ni xikwembu siku ra mina ra ku ni famba ni mi twile vutomi ni khenseli swinene ne nkombo to mina khensi i tlhelo rin'wana leri mi yingiseri rataka na rona wena u ri yini ntshemba ku na wena ra wehe tlhelo hi ndlela leyo ku na n'wana nga ri rhumela hungu la a nge ri butbed mina ni tsarisile ku tlhaveriwa problem i ku kusuka ka makuleke ku ya ka malamulele ku tlhaveriwa swi lava mali hi kombela va hi tshunelela hala matikoxikaya hi ta kota ku tlhaveriwa i vitana MK la nga tsala papila leriwani a hi ntiyiso ku a va tshuneli rini a ni kha ni bula na hlungwani va ku vele saselamani a hi swona hlungwani ve ri tshunelani hambi swi ri tani a saselamani hambi mi ri kusuhi loko mi ri laya ka vanhu ma ri ka makuleke a hi kusuhi hi kusuhi saselamani kambe ke a hi mtwenini hlungwani kumbexani loko mi ri na swin'wana mi nga ni byela ni kota ku hundzela ka vayingiseri kambe mhaka hi yaleyo va tshunela hileswaku ku na center leyi va nge ku xikombiso ku na xibedhlele xa Elim i centara layani so loko xibedhlele xa Elim ku ri centara kumbe xibedhlele xa kamalamulele ku ri centara swi vula ku xi ta famba hi leswiya ku ta va na vanhu lava nga ta va kha va pfuneta miganga leyi va kha va suka kwala xibedhleleni ku fana na Khensani ku nga na vanhu va sukaka va ya hala na hala na hala ku fana na lava kha va tlhava laya a Benstore hi sonta ku nga ri hi sonta kambe hi migqivela va kha va tlhava laya Benstore vanhu va kha va fola layini kahle va tlhaviwa swi ri swinene ma vo maka kona a hi mi tumingisera mehe le ka 015 297 1855 n'wana mingiseri loyi nhlekani aye mas mingiseri minjani pfukile njhani mas pfukile ka tika man ku tika kwina mas a yi ni ya tlhavi matwa hi Saturday na Sunday a ni tshame amahlweni ka TV ni karhi ni vona bolo leyi a Europa leyi matwa mas mo swi vona leswi vanhu ma nga tsakisa swona lomu stadium ni vona stadium ku tele full capacity mara loko vuya la kale ku kha ku tlanga bolo mas ni vona ku ri empty mbila mina yi vavi ngopfu mas a South Africa mas I think se i nkarhi wa ku hi vana vanhu lava vitana i leadership ta ku loko va rhangela and then va vana valandzeri ma swona mas ku leswi nga kombelele mas loko a vulavula ku no hina a hi la ku tlhava vaccine leyi a hi tshembi and then vanhu va ha to lahlekela mintirho ni a ni vona ti-states swi ta vanhu va nga lahlekela mintirho mas ti gonye ngopfu swinene ma swona so a ni ngo a hi khutazaneni mas sweswi ni vulavulaka mas
na ta ku register mina ku nona mina ta kota ku na tlhavela so na mi loko ta confirm na tlhavela rini mash a swa confirmiwa buti wa mina sweswi mi nga tsarisa kun'wana na kun'wana laha mi twa ku va pfurile yanani mi ya tlhaveriwa ntiyiso mara xin'wana xa ku Vulavula mash a ngo hi nga sindzisaneni ku mani famba tlhavela masoma a yini hinkwenu ma ya tlhavela mash vanhu va lahlekela ntirho every day nto khampani yikulu ku pfala khampani ya tarrant trace mash hina lexi nga na tlhela xona i mhaka ya byala ntsena mash byala byi ta hisa kwile ku hi nga ri ku tirheni mash ni vitwini buti wa mina swona mash a mi ri na nkhululeko mash enkomu nkululeko un'wana vanyingiseri loyi enhlekani a ka ha ri na emhlekani swi aye minjhani papa mpfukeni njhani kala pfukeni mi rini n'we hayi khalanga hayi a swi twa swi le ku vulavuleni swivulavuleni ku tala n'wina mi ri yini tshikani swa swivulavuri n'wina mi ri yini no a ni va ri khalanga munhu wo vulavula swilo leswi akaka na yena u fanele a yingisela van'wana swi endla ku a nga vutlhari na vutivi eka vona ntiyiso kambe n'wina mi ri yini okay okay khalanga leswi ni swi vonaka timhaka ta vaccine khalanga na vanyingiseri i timhaka ta ku hambileswi swi languteka ku onge swi le ku tikeni hikuva vanhu va tikuma va kha va ya tlhaveriwa xin'wana lexi a xi ta pfuna ngopfungopfu ka mfumo wa hina i ku xopaxopa ku xana vanhu va nga va kha va kanakanisiwa yini ku va ya ku tlhaveriweni leswi swi endlaka ku loko vo kota ku kuma mutwa wolowo swi ta va pfuna leswaku na mavulavulelo kumbe rin'we leri va nga ri vulavulaka ri endla ku ri fikelele na ku susa ku chava ku vanhu va nga na kona na swi tisa timhaka ta ku mfumo wa hina wu le ku ringeteni khalanga eka swiyanimoya ni le ka ti-TV va kha va vulavula ku hlohlotela leswaku vanhu va fanele va ya tlhaveriwa namuntlha kwala apo loko a kha hi swi vona vanhu lava va vitanaka ti-celebrity lava va nga na influence yo karhi eka ti-community na le ka rixaka ya ku angarhela na vona swi le ku pfuneni hikwalaho ka ku loko mo languta sweswiwani hi le ku ri leyi timhaka ta mintirho ka ha kuma tihlayihlayi khalanga leti kombisaka leswaku ku pfumala ka mintirho swi le ku yeni ehenhla ene vanhu lava le ku karhi n'wana yingisela swi khoma onge vi le ku chaveni ku ya eku tlhaveriweni no twa onge i vanhu lava va nga ri ku eku tirheni ka nkarhi angarheli kambe ku va observation ya mina leyi nga va na yona se loko hi nga yi hi ya tlhaveriwa leswi nga hi pfunaka ku tikuma swilo swi kha swi vela matshan'wini xana hi darhela ku ya fika na i xivutiso lexi eka nkarhi wa sweswi khalanga mina a ni ta ku vanhu a va fanekele hi ku vutisa swona ku loko ha ha tshama ha ha ku vaccine nkarhi wun'wana a hi pfuni yes I mean khalanga swi hi pfuna yini ku munhu a hetela a ku va na severity ya ku vabyi tani ku hi kota ku swi sivela ku va na ku antswa ko karhi loko a ku fanele ku va kona loko munhu a tlhaveriwini na so well loko mi kambula tani miyingiseri wa mina ku na mhaka la wun'wana miyingiseri i ri na mi twa mi ri mfumo wu le ku tirheni kambe mi ri yini hi ku kumbexani vanhu va pfumala ntshembo eka mfumo ngopfungopfu loko a ku langutiwa swihoxohoxo leswi swi nga endleka loko ha sungula swin'wana swa ku swi fambelana na timhaka tetiya ta ku van'wani va vula ku tlherisiwe AstraZeneca leyi sweswi ku vonaka ku kumbexana a yi ta va na yi kha yi pfuna van'wani va vula ku yi fike yi ri kusuhi na ku expire van'wani va vula ku hehliwa ku yiviwe timali leti ti nga tirhisiwa ka PPE vanhu va endla timhaka ta vukungundzwani hi timhaka toleto se hikokwalaho ka yini mfumo wu nga ku ematshan'wini wa ku ntirho lowu va wa hina ntsena tanihi mfumo a hi ngheniseni na mavandla laman'wana mi tshama mi twa vandla lerin'wana ri karhi ku yini hi ku kumbexana na ko sweswo a swi ta pfuna muyingiseri wa mina a mi voni ku a swi ta pfuna loko ku fana na loko hi sungula timhaka leta COVID lembe leri nga hela ra 2020 ku ve na nhlengeletano wa mavandla ya tipolitiki va hlangana na president ku twanana ku ta yisiwa ku yini mahlweni hikokwalaho ka yini sweswi ku nga vi vo varhangeri lava EFF a hi khale ngopfu a yi kha yi kombisa ku yi vilerisiwa hi ku ti-vaccine tin'wana ti le ku langutiweni kambe yo helela kwala ntsena hi vulavuli hi timhaka ta ku a hi yini ya tlhava yi khutaza kumbe ku hlohlotela vanhu ku va ya tikuma va tlhava loko ri ku va swi vula kwihi hi ku a hi switwi
i muyingiseri n'wana a vulaka sweswo mi ri yini mhaka leyi I ntiyiso Khalanga lexi ni nga xi vulaka mo ni kombisa swilo swimbirhi hi xivutiso lexi ni nga ni vutisa xona na ntikelo wa xona kumbe ku ndlandlamuka ka xona xo sungula timhaka ta COVID-19 ti ta ro sungula globally ku nga ri tiko ra Afrika-Dzonga ntsena so swihoxoxo leswi nga va kona no tisa timhaka ta ku a ku ri ku dyondza na ku va hi kha hi ringeta ku lata endla swilo hi ndlela yo karhi so ku va ku vi na swihoxo leswi nga va kona last year Botpet a hi fanele ngopfu hi stikaka ku lembe ri nga hela ku endleki ku expire ka ti-vaccines na swin'wana na swin'wana kumbe administration yo karhi leyi nga kona lexi fanele ku languta xona i timhaka ta ku swihoxo sweswi loko swi ri kona xana hi swihi swa kahle kumbe leswi languteka ku nge swi kahle leswi mfumo wa hina wu le ku swi endleni ko fana sweswi ni nga nyika xikombiso xa ku apolo kwa namuntlha va teki pfuma ro karhi va ku tikuma va kha va vitana vanhu lava nga na influence so that na hina vompheleni hi hetela hi vona swa kahle leswi nga hi fanele kha hi vaccinatiwa xikan'we na ku yisela migingiriko hinkwayo eka tiko leswi migingiriko leyi nga hi tolovela xa vumbirhi Khalanga i timhaka ta ku mina na n'wina like for example a ni se swi twa ku munhu wo fana na Julius Malema va ya ku tlhaverini unless otherwise swi nga va swi lo ni hupa because na mina ni munhu nkarhi wun'wani ma huma ku hupa i munhu un'wana loyi loko ka ha ta timhaka ta vaccines a va hlamusela leswaku he will be the first person ku tikuma a kha a ya ku tlhaveriweni kambe sweswi a hi le ku voneni ka nchumu it becomes a problem loko mi kuma ku mavandla lama nga kona they continue va tibyela ku i mavandla mo kaneta ni le ka swilo leswi swi nga lavi ku kokela tlhelo because currently hi le ku languteni ka ti-role players to hambanahambana leti fanele ti nghene leswaku munhu un'wana na un'wana swi nga khathaleki ku va tirha a va tirhi i van'wana tipolitiki na van'wana tipolitiki va kota ku hi vuyeriwa hikuva swilo swi ka swi wela matshan'wini vusweti lebyi nga kona nkarhi wun'wana byi nga hungutekanga so it's a fact Botpet ku vula tisi loko vanhu lava hi langutelaku swo karhi eka vona kumbe xiave xo karhi lexi va fanele va xi endla ngopfungopfu ka vanhu lava va pfumalaka va nga ri ku xi endleni so no twa onge hi tipolitiki ta hina ti hetelela ti va leta ta ku hambiloko sweswiwani Botpet ma va mi ri ku dyeni ka vuswa na guxe loko vo vutisa va ku n'wana xavani Botpet a va dya yini ndava a va dya vuswa na nyamoji because ni le ka opposition part that is the problem leyi hi nga na yona currently so a ni swi tivi ku hi fanekele hi va cincisa njhani miehleketo ya ku va za va kota ku vona ku sweswiwani a hi timhaka ngopfu ta kepisi leyi munhu a nga yi mbala tani hi political party yo karhi kambe xana hi endla yini ku va na nhlangano kumbe vun'we byo karhi lebyi nga ta endla ku tiko ri wela ematshan'wini because a hi mhaka ya mina a hi mhaka ya Khalanga but i timhaka ta ku everybody ku swa kotekana a hetela a vuyeriwa Botpet na meteri Botpet khenseni nkarhi wun'wana hlayiseka kesa mina Botpet wa mi tikela riqingho ra mina inkomu sweswo mingisero Mganano FM ya mahungu ya misava na Sisili Nhlabangwana kusuka kwalano hi laha se hi nga ta bula va ri ku sungula mundzuku ku sungula vhiki leri ya ri langutanaka na timhaka ta mirhi ya xintu mirhi ya xintu yi sungula ku sungula vhiki leri taka ku sungula mundzuku kahle ku tlangeriwa mirhi ya xintu se hi ta va kha hi bula na mbayimbayi Hlathi ku nga ri khale hi twa ku vona va ri yini mhaka yeleyo nako hikokwalaho ka yini swi ri na nkoka ku va ku buriwa hi mhaka yoyoleyo Latumahadwe xitolo xa wena xi nga xoxe eka swimakiwa hinkwaswo leswi swi lavaka swo aka nongonoko wa Afrika wa vulavula wu ya emahlweni endzhaku ka mahungu lawa Sisili Nhlabangwana na mahungu ya misava ya awara ya n'we khenseli swinene ku nga ri khale da kuma nhlokomhaka ta mahungu ya fukubile awara ya n'we loko hi ta tsutsumela le a jackpot so va nga ta kha ku ri na DJ Meta ku dzumba na mina ya a jackpot so ne swi veke kona ne swi vule swona ne ya jackpot so okay sweswiwani ni tiri hi ta va hi kha hi langutanyana ka ntsongo la na Professor Mbayimbayi Hlathi ne inganga ya xintu tlhelo president wa tin'anga ta xintu ta SADC lava hi nga ta va hi kha hi bula na vona la hi kha hi languta eka timhaka leti ta vhiki leri venge ri na nkoka swinene mi ta tsundzuka ku loko ha kula a ku ri na siku leri ra a va ku i Arbor Day loko ni nga hoxisi na siku leri ra ku byala minsinya ya se swi ya swa ku tani seke swi susumetiwa hi swoswoleswo hi swoswi hi vulaka swo mingisero meko ku ta va ku kha ku
hi susumeta timhaka totoleto ngopfu loko kha hi languteka timhaka leti ti fambelanaka na minsinya leyi ka minsinya yeleyo hetelaku hi kuma mirhi hi ndlela laha sweswi khale ngopfu kwala mahungweni mi kha mi twa va kha va vulavula hi timhaka ta ku yunivhesiti ya lesotho yi ri ku na mintsembyana yin'wana mimbirhi minharhu leyi yi nge le ku tiyisiseni ku nga ri khale hi nga hetelela hi kuma vutshunguri bya xitsongwatsongwana xa COVID-19 kusuka ka mintsembyana yoleyo se i swin'wana swa leswi hi lava ku twa ka vona sweswiwani ku ri hikokwalaho ka yini vhiki leri ri na nkoka hi ndlela yoleyo ri sungula mundzuku hi ndlela yaleyo va kona professor mbayi Hlathi hi vo hi bulaka na vona kwala ka Munghana Lonene FM kambe sweswo andzaka leswi xikongomelo a hi nduma wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka Afrika wa vulavula sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM 11 timinete ntsena ku bila ya n'we amukele ni professor mbayi Hlathi hi bula na vona prof inhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene FM ndawo inhlekani tebu xikan'we na vayingiseri va nongonoko wa n'wina wo saseka swongazi ntlhesa ku nyikiwa nkarhi lowu timhaka ta mirhi ya xintu i ntirho lowu mi tikomba ku mi ri na ku tsakela swinene ku landzelela hi yo mhaka na timhaka leti ta vhiki leri ti ri ta nkoka kumbexana hi sunguleni kwalani matimu ya vhiki leri ya va ya kha ya languta yini na khensa thebu matimu ya vhiki leriwani kusukela mundzuku nga ri 25 ta August ta lembe rin'wana na rin'wana World Health Organization loko va tshame hansi matiko hinkwawo ya misava va teke xiboho xa ku fanele ku tlangeriwa ku xiximiwa ku hloniphiwa mimirhi ya xintu i vhiki leri ri nga na nkoka swinene kusukela ka ti 25 sikunkulu ti 31 ta August lembe rin'wana na rin'wana timasipala hinkwato misava hinkwayo yi le ku tlangeleni ka mirhi ya xintu leswi swi hi byela ku hina lava va ka ra ndhavuko kumbe hina hi tirhisaka mirhi ya xintu hi fanele tinyungubyisa ku va misava hinkwayo yi teke xiboho ku fanele ku tlangeliwa leswiwani loko mi vulavula hi University ya Lesotho tiyunivhesiti leti mi nga ku vulavuleni na tona leti hi tirhisanaka na tona tani leswi mi swi tivaka na hina yunivhesiti yo endla mimirhi ya xintu kwala Limpopo leswi thebu i vhiki ra kahle ka n'wina tin'anga n'wina tihosi n'wina varhandzi va ndhavuko ku komisa leswi ni nga vulaka swona thebu se ka hina ku va kha ku lemukisiwa yini hi vhiki leriwani hina vaaki mina munhu ntsena ku nga khalanga ya xikulu hi lexi tevu ma swi tsundzuka ku hi ze hi va na mapfhumba ri nhlangano wa SADC tandlani ka president kona laha hi nga famba hi swikolo hi famba hi ti-police station hi famba hi ti-tribal to karhi hi ringeta ku dyondzisa vaakatiko na vantshwa hi laha n'wina thevu mi nghena kona kwalano na vana lavatsongo va swi tiva ku nhova leyi kumbe mbangu environment loko ku nga na misinya ku nga na swimilana i swilo leswi hi fanele hi swi hlonipha i misava leyi hi fanele hi tekela nhlokweni misinya hi fanele hi tekela nhlokweni leswo vanhu va teka mechisi mi nga swi tivi ku munhu wo ehlekete ku endla yini swo fana na sweswi nhova yi le ku tshweni thevu vanhu vo hisa njhe va nga swi tivi ku leswi va swi hisaka i mimirhi mitsembyana leyi nga ta va pfuna ku tshwa swibaha ku tshwa vamanhenkwani ku tshwa misinya leyi hinkwayo kolani swirhungulu sweswo leswi swi vulaka ku hina tin'anga loko hi tlangela siku leriwani a hi fanele hi khutaza kumbe hi toloveta ku dyondzisa vana va hina hi kombela na vo Ndhavezitha a va hi pfuneni ku biwa huwa ku a va tshiki ku hisa nhova ku hi kona laha vutomi bya hina byi nga kona ma swi tiva ku hi nkarhi lowa COVID ku pfuneka vanhu vo tala swinene hi mitsenywani leyi namuntlha se vanhu va ngo hisa ntsena so na khensa ku va hi kume nkarhi loko hi tsundzuxa vayingiseri ku tshikani ku hisa nhova swi onhela n'wina hinkwenu a swi onheli tin'anga ntsena swi onhela vaakatiko hi kona laha hi faneke hi kuma murhi loyi hi faneke hi lapha hi wona vavabyi va hina thevu na muyingiseri swi vula i minkarhi leyi ku tlhelaka ku lemukisiwa vanhu wo fana na lowu nsinya a wu tshiveriwi ko fana na lowu nsinya a wu tsemiwi ko fana na lowu nsinya a wu phaphiwi sweswo swa ku taniya hi wona nkarhi wa kahle hi va tsundzuxa khombo ra kona lembe leriwani thevu a nge swi koti ku tlangela masitaku malembe hinkwawo ha tlangela laha hi partneraka na Kruger National Park na tindhawu tin'wana lava hi tirhisanaka na vona hi tlangela siku ri hi dyondzisa vaakatiko mara hambi sweswi Munghana ni nga nyika nkarhi mo ni byela vayingiseri leswi vanhu va swi endlaka swo tema na vambolovisana va tshivela va endla tihunyi swi ta ku hlongorisa vukatini ku swi tlhela swi ku bisa na nuna mbolovisana wu tshiveriwi van'wamafamba borile swo tekiwa swi ya tshiveriwa ku tekiwa misinya yo tala mikanyi leyi yo tsemeleriwa na mukusi sweswo i misinya ya nkoka leya thevu so a hi swi tekeli nhlokweni ku leswi mudavuri a nga hi nyika swona ku swi hi hanyisa a hi yeni mahlweni hi swi sirhelela hi tlhela hi swi tekela nhlokweni loko hi swi kota no byala misinya leyiwani to masin'wini ya hina a hi byaleni hi ta kota ku mundzuka siku loko hi mi dyondzisa ku loko nkanyi mi twa leswo karhi mi phapha nkanyi kumbe mi teka matluka nkanyi mi endla leswi kota ku mi lapha so swi na nkoka swinene thevu na muyingiseri loko mi kambula kutani le ku tsundzukeni nsimu ya kokwani leyi a ku ri na misinya yin'wana yi tshama yi xikarhi ka
ka nsima hina swi teka ku vondlela ku loko ku ri ku rimiweni ku ta tshamiwa ndhutini swi helela kwalano ngopfungopfu ya leya minkanyi na yini mindzedze na sweswo a swi nga leswi vona sweswo Thebu ma swi tiva ku nkanyi yi sinya wukulu la Afrika hinkwayo leyi nkanyi yi sinya lowukulu i ganderi la ku basiwa kona hi swona swi endla ku loko fika nkarhi wo kumiwa vukanyi bya phahliwa hi nawu so a hi sirheleni misinya ya hina a hi sirheleni mintoma misinya hinkwayo je na swi vona ku vanhu va le ku laveni ka tihoyi mara swin'wana swa kona se vo tsemelela na misinya leyi va nga swi tivi ku loko va fika kaya va yi tshivela yi ya tisa mavabyi yi ya tisa timbolova yi ya tisa untswaka yi ya tisa makhombo hikuva a va swi tivi swi kahle ngopfu loko munhu a nga swi twisisi a yingisela munghana lonene hi ta va hi kha hi dyondzisa vanhu i vhiki ra kona hinkwaro leri hi 2021 hi minkarhi yo tala a hi fanele se hi tlangela hi tlangeni hinkwenu hi tele kambe hi kota ka xitsongwatsongwana lexi na kusuhani kha milawu leyi nga vekiwa la tikweni n'wina tin'anga swi tekeli nhlokweni ku i vhiki ra n'wina hlayisani misinya ya n'wina kwala mi nga kona mi swi tiva ku misinya leyi hi nga mi nyika yona ku va mi yi byala mi yi tsundzuka ku a yi hlayiseki na le nhoveni loko mi ya ku celeni mi nga fiki mi cela nsinya wuwa siyelani makwenu hi ripfumbi ra hina ra ndhavuko nsinya wu cela wuwa hi ku loko mo cela wuwa na lomu nga ta mi lapha nge holi misinya ya hina hi hlayiseni hi ya mahlweni na ku dyondzisa vana na vanhu hinkwavo ni vaakatiko varisi va tihomu na lavo hlota ku a va tshiki ku hisa nhova Thebu na Muyingiseri mi ri ku endla ka yini loko wu tsema wuwa ku endla ka yini loko misinya leyiwani Thebu leyi laphaku yona vanhu hi ripfumbi ra hina ra ndhavuko ene i ntiyiso lowu nga helela wolowo loko vo fika a hi nge kumbexani wu fika wu cela nsinya wo karhi lowu laka lapha munhu hi wona ivi wu tsema u cela nsinya lowu uwa u tsema timitsu nsinya lowa u fa swi vula ku timitsu leti mi nga ti teka kumbe incuncu kumbe mahanti kumbe swini swi nge koti ku tirha ku nsinya lowuyani wu file hi swona swi vula ku loko mi cela nsinya mahandzanyana ntsena mi teka mitso mi seletela no tshika nsinya wu hanya ku loko mi ya lapha munhu na lomu mi hanyaka a kota ku hanya Thebu na Muyingiseri hi swihi mi nge hamfambi mi nga byelangi rixaka professor lexi ni nga ta ka ni nga fambi ni nga vulanga ka n'wina tin'anga ngopfungopfu a hi ringeteni ku hlonipha milawu leyi nga vekiwa hi mfumo ha swi vona ku ha swi tiva ku mi na mathasani ha swi tiva ku mi le ku chayeleni loko mi lava ku chayelani hi ndlela ya vukheta swinene mi tihlayisa na loko ri ku mathasisani mi ri na vanhu lavatsongo mi tlhela mi tihlayisa hi ku sanitize mi ambala ti-mask timhaka to femba mi ti vonela i minkarhi yo tika leyi timhaka to femba hikuva hi kona la munhu mi nga ta phela ku femba ku khumbana na munhu un'wana na un'wana ku ri ku mi nga swi tivi ku xiyimo xana xi njhani loko ku ri ku i nkarhi wo mi ya ku tlhaveriweni nghena entirhweni ma tlhavelo hinkwenu ka n'wina tin'anga hi ku seketeriwa hi leswi mfumo wu vulaka swona laha ku nga ri ku na khombo na khensa swinene Thebu na Muyingiseri a mi hlangana na mina ku va mi yisa mahlweni ku a hi tlangeleni vhiki leriwani ra misinya ya xintu traditional medicine week ku fikela hi 31 laha ku nga ta va sikunkulu Thebu na Muyingiseri Professor nganga xintu Mbaimbai Hlathi vana na siku lerinene ku dya ku engeta yena ni mahlweni mi mamira xintu Thebu mi ta kota ku lalama swinene Professor Mbaimbai Hlathi se hinga i swi leswi ni talaka ku swi vona loko vo ziva ku i huma xitandi xi xo sungula lexi munhu a xi sungulaka i ku hambi lava va fana va tsemelela ku tsemiwa misinya liya yi suka ku basa xitandi xi ku caca ha swona sungula i languta pulani ya wena ku yini ya wena yi ta tshamisa ku yini ivi swi endla njhani swi pandza tiyindlu misinya ai va ni suka nhlikani wa wena a wu hetisekangi ehandle ka Afrika wa vulavula na khalanga Pet Mathebula minjhani botpet mina ni alana na mhaka leyi ya ku ri loko va ntwa mavariveri ya ku va ri loko munhu a nga vaccinatiwanga swi ta vula ku i ta aleriwa ku va a xava swinwi alcohol yale botpet yi ta va yi lwisana na wa president lowu president a nga wu veka hi president u veke nawu wa ku loko vaccine yi sungula ku tlhaveriwa a swi bohi ku vanhu va fanekele va yi tlhavela vaccine yi tekiwa hi lava va yi tsakelaka ntsena a tlha a kombisa ku vaccine loko mene yi tlhaverini vaccine botpet ni ta kusuhana n'wina mi ri na corona hambi munhu tluleta corona ya n'wina mina a yi ni endli nchumu ku already ni tlhaverini loro munhu loyi a nga nghozini hi loyi ka nga tlhavelangiki vaccine loro vanhu lava ka nga tlhavelangiki vaccine va nga vi ti-enemies ta hina hi mhaka ku ri hina hi fanele hi va treat-a ku fana na munhu un'wana na un'wanyana hi nga ndli xihlawuhlawu hi ku loko a nga tlhavelanga aka mehe ni nga tlhavela a nga nghozi a nge ndli nchumu yena hi yena a nga nghozini hi yexe a ala ku tlhavela so
a hi ringeteni ku swilo leswiwani hi nga cinci leswi president a nga vula swo se hi na ku tikiselana vutomi hi nga fositelani swilo loko vaccine ni nga yi lava a ni yi lavi loko stadium xo pfula va ku hi ya vona tibolo for example hi ta ya hinkwenu hi ya vona tibolo ku na xihlawuhlawu xa ku a ku hi lava nga tlhaveriwa lava nga tlhaveriwangiki va nga yi hi ya hinkwenu botpet ivi loko mi vabya nga tlhavelangiki a swi tivi ku ye i le nghozini rifu ri le kusuhana hi ngopfu hina hi nga tlhavela hi le nghozini a hi affecteki nchumu loko hi tshame na munhu loyi ka nga tlhavelangiki inkomu botpet enkombo ta mina kambe xivutiso ku ha tsakela ku vona vanhu va hundza misaveni botpet ihlekani ahe vanhu va ka hina a hi tshikeni ku va ignorant hi ya vaccinatiwa hi kota ku ri kota ku vila matshan'wini vanhu va ta kota ku ya tiboleni vanhu va ta kota ku endla titlambi ta kota ku ta performa ku ri swin'wana swi kota ku va ya matshan'wini vanhu va tshika ku hembela va ku lomu na vaccinatiwa ku endleka mini vaccinatile a ni vonangi ku hambana nchumu swi karhi mina lwa ni tivisaka so mara va vona va yi laha a va tshiki ku hembelana vanhu va fika vaccinatiwa hi kota ku vona ku tiko ri kota ku chava otherwise government a yi cici leswi a yi nga vula swona leswi a swi nga president va vula swa ku loko munhu a nga swi lava ku vaccinate a nga vaccinatiwi swi wrong leswiya a ku vuyi futhi va fika va vula mafi va tlhela va ta yima lava yimi koho va vula va ku munhu un'wana na un'wana a yi a vaccinatiwa so that munhu va tlhela va veka nawu ku loko munhu a ya molweni or bank or anywhere la faneke a ya kona a pfuneka kona u fanele a fika a producer a handle la nga produceranga a nga pfuniwi because loko swi endla sweswo loko ku ri ku ta tlheriwa stadium vanhu va fika va munhu after fa producer a stadium ivi un'wana nga humeta ku na phela mina ni na right ya ku a ni fanele a tlhawa sweswi swi nga swi laveki se a ku ve ku na swa ku munhu un'wana na un'wana a ya tlhaviwa botpet inkomo antheva ka vaswithu presidente Matamela Cyril Ramaphosa va ri mi cinca statement lexiya mi ri yini n'we minjhani botpet na va twa Mr Mavonelo va karhi va vulavula kwalani va vulavula ntiyiso va ri munhu loyi a faneke a ya votiwa i munhu a nga hlawula hi community hina la ka wadi ya hina ya ka N'wamitwa ka ward 12 hi ya hlawula munhu loyi hi faneke ku ya vota yena mara mukhanselara wa hina sweswiwani a nga lavi yena Ntimbani a nga lavi ku ri munhu loyi na hi n'wi hlawulaku hi va ku va yena hi ya votela yena se hi kombela va hi pfuna ku loko sweswi tetani ye a nga lavi ku n'wi teka a n'wi yisa leyi na hi fanele hi endlisa ku yini kumbe mi hi vitanela yena Ntimbani a ta hlamula ku ri why a hi nge vona ka a ni vula ku a swi kahle ku hi hloniphananyana Xitsonga xa ka hina xi pfumeli ku hi tlobula vanhu hi ku wena a hi hunguteni swa ku wena ku vona a ni tivi aye botpet mhaka ya vaccine yi nga ku pandzisa nhloko se yi tele ngopfu milon'weni ya vanhu yo ene ni na concern mina lawa a ni swi tivi ku why fanele yi tala ngopfu milon'weni ya vanhu because a ni va loko u nga swi lavi ku tlhaveriwa a hi xiboho na so sweswi ku na van'wana va nga na ku vulavula ku loko u nga tlhaveriwangi u nge yi tirheni kumbe loko u nga tlhaveriwangi ku ta va na leswi na leswi loko u nga tlhavi ku ta endla so hi ndlela yin'wana so swi compulsory ku ri munhu fanele a tlhaveriwa a hi mhaka leyo i choice a ka ha ri choice loko swi ri so because ku ta fika laha u to swi vo ku u fanele u chuza i vaccine or u chuza ku va u nga tlhaviwangi or u chuza ntirho so swilo swo fana na sweswo a ka ha ri choice loko ku i ntiyiso sweswo ku vulavula koko mara swi tikomba hi nga ri se hi ya kona na hambi ka ka sweswo swi nga se va ntiyiso swi tikomba swi ta fika laha to loko u nga tlhaveriwangi ku ta va na leswi ene ku na mavabyi mo fana na vo HIV i xitsongwatsongwana xi nga very dangerous xi dlayaka vanhu vusiku na nhlekani futhi vanhu se va swi rivele na ku a va busy ngopfu hi swona a zangi hi swi twa ku loko u nga tlhaveriwangi u nge endleni loko laha u famba u ri hati condom u nge ngheni loko endla yina so i swilo leswiya so a ni swi tivi ku ri why this one yi va na ku va yi lava attention ngopfu yi dlaya vanhu HIV yi le ku dlayeni ka vanhu vo tala ngopfu na yo corona yi le ku dlayeni ka vanhu vo tala ngopfu a hi ntiyiso boto mina ku HIV yi le ku dlayeni vanhu ntiyiso sweswo kambe a ya ha dlayi vanhu vo tala ku fana na leswi swi nga sungurisa swona loko se ku va na ti-ARV na yini se swi vuye swi hunguteka sweswo se a swa ha fananisiwi na wa va HIV positive i nga vi na AIDS kumbe imani swi tshika se swi ta hetelela swi hi hlamusela so se mhaka yikulu laha hi leyi leyi hambanisaka HIV na COVID HIV yi nga ku nyika 20 years ekiti yela na hava COVID yi nge ku nyiki yi na 14 wa masiku ntsena futhi van'wana se veri 10 ya kwala ka 10 ra masiku se ku va swi hlangana ni swilo hinkwaswo
kamande ka xiyimo xa kahle hlamusela mi nga rivali ku hi ta va hi ri na vona MEC Dr. Popira Mathuba hi Ravutlhanu se va ta hi pfuna ku va hi languta yo yeleyo ku twisisa kahle ku kahle hi yisa ku yini mahlweni loko xiyimo xi te tani ngopfu loko kha hi twisisa ku na vanhu lava tsakelaka ku angula twana lo i nhleka aye botsat ahe hi pfukile ngokeza kuton'wini hayi hi pfukile papa no mina a no la ku ni na xivutshonyana mara ni na ku hlaya na phepha rin'wana vo mavhiki mambirhi lama nga hundza yes ni to vanhu vo tala va kha va vulavula hi le vo England ka phepha leriya ni nga ri hlaya va ve va hlamusela ku a ni ngo president i te laha South Africa hi ta va hi nga va hi ya ku tshuneleni ka ku va safe loko ho endla herd immunity yes so matiko yo fana na vo Europe va kote ku vaccinate almost 98% ya population leswi swi kota ku va kota ku vela a ni nakona a vo ngo fostela munhu a vo kombela munhu loyi a kota ku I remember last week loko na kona loko ni tlhe ni hlaya na kuma rin'wana va ku ku na family hinkwayo a le ku vaccinate va ve xi va tlulela ku ya ku lova 5 out of 7 yes so la South Africa tanihiloko president va vurini va ku munhu un'wana na un'wana la volunteeraka a ta yi teka a teka mani ta advise ku vanhu hi ya teka mina ni heta ku tlhaviwa namuntlha ni kahle ngopfu so swin'wana ni la ku twisisa xona hi ti vanhu vo tala va kha va vulavula mara a ni siza ni kuma na la ku twisisa laha loko sa ni teka kumbexani MEC va ta va ri kona la ku vutisa ku vanhu va pregnant vona va wela ka category yini ku va nga ya va inana kumbe njhani na mara mina lexi a na ku advise xona tanihiloko na mina ni yi teki ni vaccine ni twa ni nga ri na nchumu ni titwa na ha ri kahle leswi nga ku tlhava kumbe mindzuku mo hi fona na mindzuku mi hi byela hi ta kota ku hi swi tshemba kahle ma swi vona mi sungula mi ya tlela swi famba mi ya swi tlelela nyana ivi mindzuku hi ta twa hi n'wina se hi kota ku pfunana tanihi rixaka ku ya mahlweni ma swi vona mina ni ta xo hetelela a ni ta ku ka munhu un'wana na un'wana la titwaku nana a yi teka hi ta kota ku hi reacha herd immunity ku ta kota ku tlhelela matshangu tani I remember a Europe a va ri ku lweni na ivi prime minister Boris Johnson a ku loko vo scrapa hinkwato restriction ku nga va na problem mara swilo swo tala swi vuyela matshangu ku fana na leswi vo January hi ri ka level 1 swilo la sungula ku vuyela matshangwini so loko va kota ku vaccinate hinkwenu kumbe herd immunity leya vo 40 million swilo swi nga vuyela matshangwini nometweni botome inkomo but I can't sustain imani hi twa ku line leyi ya pfumela ku ni ya a jogbotes ni ya twa ku famba yini na le ku nga na DJ Matt hi twa ku yena u ri famba nyana le jackpot is war ya ne jackpot is war minjhani Butpet na va twa Mr. Mavonelo va karhi va vulavula kwalani va vulavula ntiyiso va ri munhu loyi a faneke a ya votiwa i munhu a nga hlawula hi community hina la ka ward ya hina ya ka N'wamitwa ka ward 12 ya hlawula munhu loyi hi faneke ku ya vota yena mara mukhanselara wa hina sweswiwana a nga lavi yena ntimbani a nga lavi ku ri munhu loyi na hi n'wi hlawulaku hi va ku va yena hi ya votela yena se hi kombela va hi pfuna ku loko sweswi tetani ye a nga lavi ku teka a n'wi yisa leyi hina hi fanele hi endlisa ku yini kumbe mi vitanila yena ntimbani a ta hlamula ku ri why timbani ve ri tala ni hlamula ni yo phindi vomu a ni ndlela ku timbani mi ta kota ku va mi hlamula kumbexana mi ta ze mi tlhaveka ivi mi ta hlamula kambe hayi na mindzuku mi nga ta mi ta hi hlamula ni timbani loko ku ri na leswi mi twaka swona ni la ku presa la ni vona ku DJ Matt ni nga n'wi kumi la jackbotish hall loko na ha presa hi mani kandiya laha sweswo mi ngisera nghena lona FM yo loko na ha presa la ivi hayi ko ni kwala ivi himpela loko ni ku ni kuma ku hayi hileswaku ku yile ku fambiseni leswi swa teke i n'wi vona hi hembe ya uniform hi ri hi nga yimbali mara ta hi se hi vona na vanhu hi se hi huma hi vona vanhu i huma jackbotish hall kunjani ku kahle ku tele ku tele na i right ni nga yendi kona hayi into kona ku kahle ku kona ku Matilda va ri ku kwale se mina mani ta kwala leswani yele so ni swivoni a ku ni ya studio ku na swin'wana kuma swi nga fambi ku ya lani tsakelaka kona loko andri hi kokwala khoneni wa varanda va yingiseri va wena hi kokwala khoneni wa va hlonifa i ku hlonipha ntirho na ku hlonipha va yingiseri va wena ni tshamalani a swi ndzi ntiyela ani ku na vanhu va tele va karhi va hi vona swa ku tani ya tani mara ni ri hi pfa hi nga pfumeleliwi ku tala so ni tshame yini va mani ta kwala ta khoma dzuma meta dzuma ha ta dzuma ni ti tsipta vengiseri ya
Hi ta vanyingiseri mi tlanga ta n'wina a ni ra a hi fanele hi tshama na vona le va ka va mara hikwalo no mina na mina la ku hindza hi koho ku ya mahlweni na ku khutaza rixaka mina loko ya khutaza rixaka ku lava lava ku sawutisiwa va sawutisiwa vo dyela swakudya ntsena lava lava ku ni vona va ni vona hayi ku yila ku vona vanhu wena hayi lava lava ku vona swakudya ku hava le as long ku ri so sesilile salani mi xuma na jaha lerani